ngase phongkiba tongan manipuri sifungsing amasung thokiba thawdawa thoksingdagi maruoibi I pausing myamna thabjagi ahanmar naharul gi thawdang pausi digi lokasaraga Chief Minister N Biren mafam sindokna bohona ruba former minister ani disciplinary action mayukna rabu yari Chief Minister N Biren mafam lakthokadabane hena hauji Delhi da kem tawduna laidiba BJP gi former minister ani disciplinary action mayukna rabu yana lai Delhi da kem tawduna laidiba dissidents MLA sing aduna hausu pawa decision laubungamba central leader amata appointment phangdri hain state BJP Pradesh ki masak naiba lusingba man national media ra phongdokre masagi masak maming tak thokningdaba BJP Manipur state ki lusingba sina makhatana haikibada Delhi da kem tawduna ladibi sing adugi marakta ayambadi Kuki community ki MLA singi haukiba sai English singani ga nipan dagi Kuki rebels group singa su agreement sai tawduna lakibadu haukiba March thar Chief Minister N Biren suspend tokiba duda Kuki MLA singda pendaba kya legi adubu maduna issue amanati dissidents MLA singa dugi matata central leader singi makedigi disciplinary action soiduna laukhalakani Delhi da kem tawduna laidiba rebels MLA singa do hauzu phawu central leader singi appointment phangdri Hauzik tholiba wathok asigi matang waroisin ama purangnaba BJP Manipur in charge Samit Patra athubar imphal lakabe BJP gi MLA tarang thoirom Delhi da kem tawduna laidi haina media ra phongnarabus BJP Manipur Pradesh ki source ki matungina di MLA ayamba imphal lai MLA khaktamak Chief Minister N Biren bu pendabadi kem tawba khaktani makoi singa duna central leader singa kari hainabagi haibadu khangmamdri adumabu BJP si asauba imung manung ama oibana imung manung gi oiba problem khradi legani adubu hariba issue singa du manung da khanaduna losingadabani hausu phawi goina Chief Minister N Biren gi leadership ta majority na mapung phana sogoli ma ki leadership ta aki piba mata leiti hairi mara sida sagolban kendra gi MLA R ki imona ma ki official Facebook account thaduraki bu gorol amada hairibana aikhoina yauriba political party si ideology constitution ang tawbane legislature ama oina government party na lawrakpa decision ama su program gi matungina aikhoina thabak tawbu tabani kanagumba singna government party gi leader natragana minister da pendaba kya lairabasu mari lenaba authority do work kadabane madugi pendaba kya du media ra phongdok kadabanati media ra phongdok liba sang adugi matungina complainant sing adugi mayukta disciplinary action mayuk ya haidi Manipur Pollution Control Board ki chairman Usam Devian phongdokhibada magna ahan matam de MLA oibadagidi hadak BJP gi MLA oina lakhibasin hena nungaiba amasung saukthoksaba magna paidiba department asi apiku department ama oiraba Chief Minister N Biren advice makhara pakhatum tokpa thabak sing tawri Sarkar paminarbi singi marakta hondok hunjin tawgi muta tungi yaifanaba khallaga thabak tawba phai Haujik lak liba wahangdi tungi mirol kanana thabak tawbana phabra natragana mangnaba tawbana phabra haibisini maki oinudi tungi mirol gi khalaga angama thakta thabak tawbana phai khali maki pairiba Manipur Pollution Control Board ki award pi staff sing hapnaba honabada Chief Minister mapung phara cooperation pi athubudi staff sing hapnaba cabinet memo semu haina khangalakli Sarkar gi paminari bisingi marakta apian pen laibi Madu manungdu lusingadabani madu nataduna media da mapan tholakpa haibisi party ki ideology ki wang madani haina phongdokhi panmayabni Chief Minister N Biren mafam lakthokadabani haina MLA Radesham MLA Karamsham MLA Paunam Brojen MLA Ragumani yauna Kuki MLA khar hauzik Delhi da kem tawduna lairi amaramdana MLA anina makhoina pairamba posting dagi resign tokhiba sina Sarkar sokadaba leite CM N Biren MLA Radesham advisor to CM aduga MLA Karamsham Tourism Corporation ki chairman ki famdi resign tokiba sina Sarkar sida sokadaba matalaiti hauzik lairiba Sarkar sigi manungda pen manatragana pen haibadudi politics ki normal oiba thawong hen Chief Minister N Biren paumi kharaga akhana unaba mana phongdokre Chief Minister na makhatana haikibada party manungda tangta da phibam ama hauzik kari sulaiti Sarkar sida majority MLA sing mapung phana sogoli hauzik lairiba BJP ki 2.0 Sarkar sigi mayukta MLA tara gani thuina Delhi da satuna ma ki mayukta kem tawri hairibadu lenga asigina karimata makha saningai oidi masi normal oina issue amani Sarkar sida majority MLA sing saugatuna sakwa thorangi thabak paikana bo honari government ki portfolio paiba natragana paidabagi wafam tongana thamkhraga MLA khudimak manaba sathung phangana na bo honari MLA kharana masagi khudong saba phangnaba Delhi da satuna central leaders sing unari ba du masagi lanai gi thabak thorong mi natragana lenga sida
इफेक्ट पिरकनब ओइरमबे अदुम पहौजुक लैरिबा लेंगा सि एमएलए यांखै ग मंगाना सपोर्ट तौदुना चटलिबा लेंगानि मखोइना मखाताना सपोर्ट तौब नत्रगना तौदबा हाइबसि नॉर्मलनि मसिदा क्लैरिफिकेशन पीबगी मथौ तादे हैन फोंदोखि पनबा याबदि थासिगि तरागा हुमदोइदे एमएलए थोक्सुम राधेशम एडवाइजर टू सीएम की पोस्ट की पीएन वाफम क्या फोंदोक्लदुना रिजाइन तौखिबनि करिगुम सरकारना ट्रांसपेरेंसी लेना थबक तौगे हैरबदि सरकार सिना गांगथोकि वाफम सिंग अदु सबसाना थबक तौथोकनब होनबसुमि सरकार सिना लैरिबे एमएलए सिंग सब मानब येंगदबा यानिंगदे हैन फोंदोखिबनि एमएलए राधेशम ने एडवाइजर टू सीएम की फमदगी रिजाइन तौखिबगा एमएलए करम सियाम टूरिज्म कॉर्पोरेशन की चेयरमैन की फमदगी ngarang रिजाइन तौखिबनि हैन सु पाउसना मखाताना फोंदोरखली अमरोमदना एमएलए खर दिल्ली द केम तौदुना लैरे हाइरिबदु शक्ति पामदगिनि मिनिस्टर सुशिंद्रो से मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंग बीजेपी की 2.0 की गवर्नमेंट असिन स्टेट असि की सको थोरांग थबक सिंग खुमांग सौक्सिना सांगसिलै सरक असदा एमएलए खरन सीएम की मयुक्त दिल्ली द केम तौदुना लैरि हाइब शक्ति पामदगिनि मदुना सरकार सिदा करि सोकदब लैति हाइना सीएफ एनपीडी मिनिस्टर एल सुशिंद्रो ना पाउक्सी टेलीफोन वरि सनाबा मन फोंदोरखरे मांगना मखाताना फोंदोरखिबदा एमएलए राधेश सामना लुसिंग एमएलए तरागनि थोइना साबा टीम अमा चीफ मिनिस्टर की मयोक्ता दिल्ली द केम तौदुना लैरे हाइना मीडिया की खुथांग तारे हाइरबे एमएलए सिंग अदुगी मरक्ता एमएलए करम श्याम एमएलए पौनम ब्रोजेन अमसुंग एमएलए रघुमनी यावी हाइबताई मधुर सरकार सिदा करिगुम मखल अमता अकाइबा पिरोय मांगना इहान हाना इंग्लिश सिंग नि तरागा त्रेता खुराई केंद्र एमएलए ओइना माइ पाकलबा मतुंगदा एलडीएम अमसुंग पावर की चेयरमैन ओइखि मांगना चेयरमैन ओइखिबा मतम अदुदा एमएलए करम श्यामना चेयरमैन ओइरिबा सिगा करिसु खेनबा लैति हाइना खले मांगना एलडीए की चेयरमैन ओइना लैरिंग मतमदा एलडीए की फंडमसुम मेसिन करिगुम मत लैति अदुबु चीफ मिनिस्टर की मनाक सतुना हाइरोबदगी अनिसुब सहीदा बजेट सेल हापतुना थबक पैखपाउखि हाइरो केंद्र की एमएलए टेस राधेश्यामना पुलिस ता लेरमदगी तोलगा पॉलिटिक्स ता संगलक्तुना आन एमएलए ओइना काखिबा तामदुना मिनिस्टर फंपाइखि हंदकी तामसिदना एडवाइजर टू सीएम की फंपाइखि अदुबु फमसी पाइरमदगी तोखरबा मतुंगदा पेन वाफम क्या फोंदोखिबदु पार्टी की प्रिंसिपल खंगदबमदी ग्रासरूट लेवल की पॉलिटिक्स याउदबना सुरकपने हैनिंगी एमएलए करम सियामना मसागी प्रोटोकॉल खंगदबगुमना गांखिबु वाफम क्या अदुबु रिएक्ट तौरदुना मागना एलडीए की चेयरमैन ओइरिंगी मतमना करम सियाम मिनिस्टर ओइना लेखि अदुबु मागना मतमदुना मिनिस्टर ओइखिद्रबस पार्टी की लेवल दगी सिनरक थबक सिंग मपुंग फाना तौखि हाना मिनिस्टर ओइरमखि एमएलए टेस राधेश्याम की हाइरो केंद्रदा वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट अहुमरी थबक लेपलगा लै हाइरिबदुगी मतांगना सेंगदोक्लदुना मिनिस्टरना मखाताना हाइखिबदा थबक सिंग अदु लोइना सुबु हौरगा मखाताना सथबा गमद्रि मसी एमएलए राधेश्याम की वर्कर सिंग अदुना ठिका पियु नत्रबदि थबक सुबु यारो हैबिगिनि एमएलए की वखलोंदा केंद्र सखत्रबसु ठिकाना मरु ओइ हाइबा प्रिंसिपल अमा लैबसि लेबक थिबनाइकि हौजिक सरकार सिद यारिब एमएलए मिनिस्टर अमसुम चेयरमैन क्या सरकार सिगी सको थरांगी थबक सिंगदा माइ पुनबा थबक तौनिंग क्या लै दिल्ली द केम तौदुन लैरिबसिंग असिदि शक्ति द गाउबा शक्ति पाइरगा लोइरे हाइना खनबा कांगबुसिंगनि मखोइद मियामगी थबक तौनिंगबगी वखलो लैति हौजिक लैरिब सरकार सिद चीफ मिनिस्टर मसा यावरगा मिनिस्टर तरागनि थोइनि चुंगसिनब सरकार सिद यारिब एमएलए यंखैगे मंगामा लोइना मिनिस्टर ओइबि याबा नति हंदकी ताम असिदा मा मिनिस्टर ओइरबसु मथंगी तामददि मिनिस्टर ओइगदरा नत्रगन ओइरोइदरा हाइबा ngamde एक्सपीरियंस की मतुइना लाक्सगदबने शक्ति पाइबा फंगद्रे हाइदुना सीएम द अरानबा चार्ज पाइ हाइजनबसि लेबक थिबने हाइकेनसु पाउस द फोंदोरकली अमरमदना डिसिडेंस एमएलए सिंग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मफम सिंदोकदबने हाइबगे अरोनबे एजेंडा मपान थुलकले बीजेपी की 2.0 गवर्नमेंट असिबु लुसिंगलिब चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मफम सिंदोकदबने हाइना दिल्ली द केम तौदुना लैरिबा एमएलए सिंग अरोनबे एजेंडा मपान थुलकले हाइरो केंद्र की एमएलए टेस राधेश्याम चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मथक्ता एलिगेशन क्या चार्ज तौदुना एडवाइजर टू सीएम की फमदगी रिजाइन तौखिबा अदुगा लंगथबाल केंद्र की एमएलए करम श्याम टूरिज्म कॉर्पोरेशन की चेयरमैन की रिजाइन तौखिबा सिगी अरोनबे एजेंडा क्या लोकल टीवी अमसुम नेशनल मीडिया दा फोंदरखले कोकी डिसिडेंस एमएलए सिंगबु लुसिंगलिबा साइकोट केंद्र की एमएलए पाउलियन लान हाउकिपसु अरोनबे एजेंडा अमद चीफ मिनिस्टर सिंदोकदबने हाइबा लालोंग असिदा यावबो इरमले लोकल टीवी चैनल अमदी इंडिया टुडे एनई दा फोंदोरखिबा वरोल सिंग चीफ मिनिस्टर एन
Biren lusing ahanba Sarkar gi tamda Education Minister oirama TS Radhesyam amasung CFNPD oirama Karam Syam sina CM bu yamna kana yaningdabagi maramasi MLA Karam Syam gi masanupana CFNPD da matam sana transport contractor oina lerambadagi lakthokiba MLA Radhesyam gi English singaniga kungani thogi general election da hairok thokiba misi mina gi thawdo amada maki manang nupa CNA masum senadi habigi case ma CBI da sinabadagi oigani haina pawi source amana haidi MLA Radhesyam na magna pairamba advisor to CM gi post aduga MLA Karam Syam na pairamba tourism cooperation gi chairman gi phamdagi resign tawre haina CM na pisin gi ba sirol adudadi makhoina pairiba posting adugi damak mapung fana thabak pangthok handabadagi ni haina pali masigi mathak tungan ba video clip sing the chief minister and Biren gi thabak thoram sing da pendaba wapham pali adubu awang bathaki source amana di Karam Syam gi masanupa khaidem enterprises ko ba farm amagi maming sisinaduna kendra taragani palom da sanglaba matam kya se transport contractor oina sel tan lakhibani adubu chief minister and Biren lusing BJP gi ani suba tamasidadi transport contractor oibi gi ayabadu kakthakibani masida MLA Karam Syam na yamna kana waraw lairi hairo kendra ki MLA TS Radhesyam gi oina su English ngani ga kungani thu gi general election da hairo ko thokiba misi miragi thawdo amada maki mananupa Senai senade haibigi case to CBI sinaduna house yamna kana case adu gi asumba puthona ba investigation sa tharibini case asigi Ayona Sunil Kumar case lane case number na RC number 3S 2022 CBI ACB imphal amasum dissidents kuki MLA singoina su reserve forest area Shilama Kulkia eviction chathaba amasum illegals immigrants sing khandoknabigi thabak minister and Biren akan mamiyeng sangduna thabak paikhalakhiba amadi English singani gani pa ani hauduna su agreement sign tawnaduna lakhiba kokila holup ani government na paikhaliba thabak thoram singi mayokta thabak tawbigi dama suspend tawkhiba duna pendaba kya leidi Koki students MLA singna lakhalakpa psychot kendra gi MLA Paulian Lance Haukibna hadak the Chief Minister and Biren gi listing khada reserve forest area singna niyam kaina taslam khulke eviction chatakhiba dur pena bo phung kya phung dok palekhrabani MLA sigi mekeri gi reserve forest area niyam kaina taslam sing government ki weba proper settlements policy gi makhada khunda laita hangadabani policy sigi matang assembly natragna cabinet mifamna khanagadabani haina yamna kana demand tawkhibani Magna demand of river Sigmanuna, Memari Lakuki illegals, immigrants in the Wapam Siori Hedi. Panmay Abri Sarkar, the House Yori Kuki MLA Taragi Manuna Tareti BJP the Guinea. Masigi Manuna Kuki MLA Karadi, Singioeva, Tongan administration, Tambayana, Koki political problems, Horation, Atubuda Purakata Benehena, Yamnakan demand of Riven Su, Pauch the Makatanas Pondorakli. Makasa tharak point na to perform na rims ki reservation nga mari lenan asum na April kun nga mari da singi district sing na pung taraga nito ki ban kaukre rims ki thabak law bugi matang na hawki patang mari da schedule track ki lady ba reservation ki matang da rims ki authority ki gyana ki ba adu thabak oina pangthorok tabagi mayokta asum na tha sigi kun nga mari da Manipur ki singi district pung taraga nito sum na total shutdown khongjang changsilaga na laktokre Achungi Sirol Amana Haidivana, Hokibi April Marida Rimski Tavaklo with a schedule track reservation in Matanga, Nakal Anina Yana Bama Purak Padigi, Bunny Kongzang Sanction Geni Hana Toramadu suspend Tokibini, Aduma Puhaidiva, agreement to Gimayokta Asumna, demand or reservation to Gimayokta, Tabak Torapadigi, Bunny Kongzang Sanction Navigi, whatever Silokibini. April Ahunda, Rims Authority, Minister TN Hills, Minister Health and Family Welfare Amasum, Hill Area Committee, Chairman Yauna Pangtokiba Mipamamada, Rims the LDC Lokibigi Matana Mamanga Pang Lautokiba, Rizaladu Amuhana, Sidul Kaskina Sada, OBC Kinasada, Taragum de Eduga, Sidul Kaskina Sada, Kuntraga Marigi Sangda, Sayola Magimanum, the Amuhana, Lautopa Hainayana Kibani. Loinana Rims Authority ki Makedigi Rims ki wena Group C amasum D gi posting law the Department of Personnel and Training ki guideline ki matungina schedule trap ki reservation na singa na sat po haina yana khrabani how ki be English singa ni ga mga digi Rims na Department of Personnel Training ki guidelines singa dunga na satabana travel miam na Rims ki job recruitment na phangpham tokpa share singa du phangdana lakhibani hairaduna yana ki be agreement na du thabak oina pangtok tabigi mayokta Tangkun yung mali singi district sing the kauriba pung taraga nito gi shutdown sida punmangna cooperation PBU haidi ni su pau sida su phongdorakli amarom dana red sata kibana tse sang sing sek to bulakibani income tax department gi muhit kang buwan Impal gi not EOC da labor ras ministry da ngang red sata kre haidi badu aduguma thongdo ama talati
इनकम टैक्स का मरी लेना से चांग से यंगसन खिबने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैकेडी हॉस्पिटल सिने इनकम टैक्स का मरी लेना से चांग निंगथीना मेंटेन तौरंबगी दमक थागत फोंदोरम की है हॉस्पिटल की मैकेडी की फोंदोरखली मणिपुर की इनकम टैक्स निंगथीना मतम चाना थीबसिंगी मनुना राज मिडिसिटी मरी सूबा फमतादुना मना पीदुन इकाई खुमनब उठखिबगा मरी लेना मखाताना इनकम टैक्स मतम चाना थीदिब्रा मसिगा मरी लेनबा चेचांग सिंग निंगथीना मेंटेन तौरब्रा हाइबदु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैकेडी यंगसिलंबा खक्तनी अमसुम राज मिडिसिटी हॉस्पिटल ना आरानबा तौवे हाइबगी पोटचै फगतपा नत्रगना वार्निंग तौबा मत लेति हाइकेनसु पाउसुदा फोंदोरक्ली अमरोमदना संगोई मई साखरे मियोय मा सोक्ले ngana numidang pung 12 tabada Bisnupur district ki manung sanba kombi thana lekai da khanghauduna horakpa maina hangemam Binoy Elai sampasa yangkai manga gi sangoi ama maina sakre thaudu odur lekai gi miyoi sing kombi police station mani moirang lamkhai da leiba fire service na matam sana kalhobadagi pak sauna amanga ta thokpa haibadu roi khidre adubu sakliba mai du kanna bu hona bada kombi awang lekai di hangemam nirosin sai kunga mathoi yethang mama khongna sokpadagi bapam ahum thokna photki mai adu matau kramna sakhibano haiba sapsana khangdri adubu surup thakpa kangbu singna lambi mapal paiduna thamba saru ukura thakiba surup ki matik langsilamadagi mai adu horapo iramgani thajanari sakliba mai adu kanana bu hona bada saru ariba pura maksu councillor W Bobisa luwang thagatpa phungdorakli amaromdana kaptuna hatkre ngana numidang pung 8:10 taba matamna more police station gi manung sanba manga suba AR gi timina post liba personal DS rawat ko ba biemana maki lemina ba personal sidat sikar ko ba manungwena kaptuna hatkre thaudu osi ga mari lena more police station case ma register tawkre so haidi makasa tharak point stel express ge to pa mana sel niruba SI police constable ani suspend tawkre BDF amana terminate tawre drug pudun lakko miyehum da sel ni buga loinana makoina purak drug sing lotion na bo honaruba kangpokpi district ki hengbung check post duty ta sub inspector ama constable ani suspend tawkre duga BDF personnel amana thabak tagi terminate tawkre police ki pawmatu ina saliba thasi ki taraga mathoi da asam gi miyehum na tata safari amada showcase humdraga mapan yamlaba brown sugar sing pudun rakhi hengbung check post hairiba duty personnel sing aduna thinakhi adumaina makkoin thaudu da lotion na bona ki haiba khamngamle lautu na dun lotion na ba madi sel launa bagi maral makoi suspend tawki binari nakala maramda kangpokpi district police na ngang brown sugar kilogram 1.0 18 pudunu lakpa miyoy ni fakatre pharaba miyoy singa dur Imphal East ki huikap mele kai digi asaibam thoibi devi se kuntragani panamsum thawal moijing wangmata abadigi MD Abdul Matalib saini phuni miyoy singa du yamlo brown sugar singa du puduna tata winger registration number MN06LA 3936 ta lakhibani miyoy singa du makhatana wong pong sathabada atopa miyoy ani su fakatki pharaba miyoy singa du di Imphal West gi Narendra Mahawar se kuntraga mapan amasum MD Abdul Nasir thawbalni hairiba miyoy singa du drug puthok pusin tawgi karbar aduda hakthengna sienaba amadi hundi gi kuthangna sel thadok thajin tawgani hairi police ki team aduna Abdul Nasir gi drug puthok pusin tawgna sienaba Fortuner registration number AS01 DT 2786 fokat pangamle pharaba miyoy singa mas polam singa du kangpokpi police station sinakre swaidi amarumdana kangpokpi district tariba phunal maning village khunja sing masing yam khalakpana lepham leitabigi awaba mayong ngari pimiba kangpokpi district ki manung sanwa phunal maning village khunja sing khunasida mi sing yam khalakpa maramna lepham leitabigi awaba mayong ngari haina phongdok loduna haidibi issue asibu lengakna lumna lawiduna akhanaba tharang paikhatpiu haina appeal tawkre Imphal East ki kairaudagi panglap laptana leiba khunal maring village ta ngasi ayuk hiram sigamari lena paw mifa ama pangtokre masida phunal maring village authority ki chairman P miba maringna khunja sigi mahut siladuna hairiba khulasi kumja english amaga satruka nifuguma pandagi lerektuna saitharol kumbabada yauriba ariba maring khul amani haina phongdokladuna ngasidi khunasida charon suron leptana sandorakpa maramna khullasida mi singyam khalakle mangna makhatana hai miyoibu khunayam lingma matamda sarol surol makhatarak pa haibis kanana sa thingluba yadaba thawongni amani haina phongdokloduna hauzuk phunal maning village ki masingasi listing amaga satruku yangkai ga mangarom yawbuga loidana yumthong sani ga hombu taruk leiri haina khanganki nauna sandorakpa sarol suron singasina lainaba yumkai leitaba yadabana hana leiramba khulgi sarukta yumkai kharade duma tangai fatana saba tabani
अदब फुनाल मरिंग विलेज अथॉरिटी ना हिल्स हाउस टेक्स थीरीबा खुल असिगी मफम खरदा अनौब युम साब यारो हैबि अथिंग थंबा सिनंग असिदी खुल असिगी खुंजासिंग लाइफम लाइतबा हाइबदु तसिंग ओइरक्ले मरम सिना मणिपुर लेंगाना खुल असिगी खुंजासिंग थेंगनरि अवाबसिंग असि कोकननबा थौरांग पैखत पियु हाइना चेयरमैन लेंगा की पुनिंग सिंगसिलाक्ली माना मखा तारादुना सोशल मीडिया दा मसक ममिंग सबसाना खंगदबा मियै खरना ममांgai फुनाल मरिंगदा मोंगसोम खरा कोकथोखिबगी फोटो हंजिन हंजिन थागतुना खुन असिगी खुंजासिंग मिया मांग लान उखननबु होटनरे हाइना मराल सिबग लोइदना मसी मतुंग तारकपदा सुंगतौ तौबिगनु हाइनसु अपील तौखि मखासा थरक पोइन सना लेवा पॉक्सी दिगे तोप मरुएबि इ पाउ सुम म्याम थमजगे पंचायत परियत टेरियल्स कंपोनेंट की सेंपम थादुरक्तरबदि सेंटर वकलगनि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS की मखारा पिथुपम थोप मेटेरियल्स कंपोनेंट की सेंपम सालिब अप्रैल कुनगमंगा फावर पिथोरक्तरबदि यूनियन RD मिनिस्टर उनदुना वकलगनि हाने मणिपुर स्टेट पंचायत परिषद की प्रेसिडेंट MD लतिफना फोंदोखरे पंचायत भवन पोरमपाट पाउमिसिंग उनाबदा MD लतिफना हाय रूरल डेवलपमेंट अमसुम पंचायती राज मिनिस्ट्री ने सयेसिगी मार्च कुनगनिपाना लुपा करोड़ Sahumga kuntraga point taraga humdagi senpam thadoraki senpam asi thadorpa matamna kumja Englishing aniga kunga matoi kunga nithuigi liability sukiba thabak singi materials component hana pithokadabani haina pali kumja Englishing aniga kunga matoi dagi kunga nithuigi materials component gi senpam asi sahi sigi March kuntraga matoi phawgi manungda thadokpiyo haina March taraga tarukta RD Minister YKM san aib sirol pisinki adubu ngasi phawba pakhum phangdana leiri April marida PRI sing amuhana mipam pangtoktu April tara awagi manungda senba sai Englishing aniga kunga mathui dagi na kunga nithuigi materials component gi pithoktuna leiriba liability asi pithokbiyo loidana madu pitokturabadi khongjang jangsilagani hena media gi thongda khan ki palekhi masigi matung tarakpadi April tara ga nithui da mipam ama phamlaba matungda panchayat ki mikhal mamangna senpam asi thadokpiyo haina chief minister amasum mari lenaba singda reminder thakhi adubu pakhum ama ta phangkhide April taraga mathuida CM unanaba appointment lawbada ngasi fawba unabagi tanja pide maramaduna PRI singi mifam phamduna tungan tungan ba warep kya lawre ngasi gi mifam aduna lawki bu warep singi manungde April kunga manga fawba central government na thadorakhiba MGNREGA gi lupa crore sahunga kuntraga point taraga humdagi senpam thadokta ba tarabadi PMO RD masum PR gi union minister unaduna wokatlagani hanisu pawsta makhatana phangdorakli अमरमदना लिटर मखाई इसिंग बोतल पुथोकलंबा ईस्टर्न लिली इंडस्ट्री थिंगजिंख्रे मणिपुर लेंगाना थिंख्रबा हाफ लीटर की मसिंग यामलबा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पुथोकलंबगी मराल ngasi मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम की कैंपस लेबा ईस्टर्न लिली इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड थिंगजिंख्रे सैसिगी मार्च कुंथ्रागा मथुरी स्टेटस दा प्लास्टिक माइक्रोन 120 की मखादा लेबा प्लास्टिक की पुलम सिंग अमदी लीटर अमगी मखादा इसिंग बोतल सिंग योन बमदी साबद अथिंग थमले हाने लाक्थुखरबा मतुंग मणिपुर की तोवान तोवान मफम सिंगदा ड्राइव सथबगी मखा तरपोइना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मफम क्यारा ड्राइव सथखरे मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर ओसम देवेन लुसिंगदुना असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर्स Bangjit mayang bamna lusingba board asig official singamari thobal police station masum khongjom police station ki team yauna drive da satakhibani khongjom police station ki manung sanma khongjom ki slopeland public school ki campus ta leiba isdan lilida drive sathabada liter makhai gi bottle lisingani ga sahumlom thengnabadagi chairman ki pokta matugina khudakta solution duna sil toksinki amasum thobal ningong bomda leiba package drinking water puthokpam इराइमा वांजिंग लेबा लाइज इसिंग द सुप पैक तौरब लीटर मखाई इसिंग बोतल अमदि पैक तौद्रीबा अहनबा बोतल सिंग लेरमदगी मखा ताब लोगे एक्शन लखननबा फगतुना पोलम सिंग दु सिस तौरबम तुम थौबाल पुलिस स्टेशन थमखरारि खोंगजोम पुलिस स्टेशन की मनुंग सन तेंथा द लेबा एम इंटरप्राइजेस हाइन मिंथोनबा बोतल सफमदगी सु मसिंग यामलबा लीटर मखाई गी इसिंग हाननबा बोतल अमदि रिफॉर्म बोतल सिंग फगतुना मखाताब लोगे वे एक्सल लखनबा खोंगजोम पुलिस स्टेशन सिनखरे लोइना ड्राइव अदुगी सरवा मोइना वांगबल द लेबा खंगेमम प्रियाइस स्टोन क्रशर द सुसंगदुना यिंगसिनखि ड्राइव अदुगा मरी लेनर पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर ओसम देवेन हाय मियोइबु खुनाई खक्ता नतना प्लास्टिक की पुलम सिंग असिना आइखोइगे अकोइबिगी फिबम अमदि मौसागी खलके हली
ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 38ꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯟ 120ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯐꯒꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯤꯇꯔ ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯇꯜꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯦꯁ 2,200 ꯂꯣꯝ ꯏꯁꯗꯟ ꯂꯤꯂꯤꯅ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯕꯨ ꯊꯧꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯧꯈꯠꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯡꯕꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀ꯭ꯔꯁꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯗꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫